uzana usuke lapho uyodlala umjolisi uma idululu noma ngayini isikhinkili kube uqabalase sufika athi naso like aka TikTok iyodwa into engishoyo mina bafowethu ngithi mina uNdlovu akahlale lapha entabeni lapho akaze abambe lonto azibambile lezo kodwa azi ukuthi ya uNdlovu aqhubeke nokuhlala entabeni lalela azi ukuthi amanzi waphuza phansi Ndlovu sentabeni lapho phezulu akahlale entabeni lapho kodwa azi ukuthi udlalisa amandiri raphi lapho ngisabisa uNdlovu lanina ufika la uzokhangaza useyangisabisa la uthi la ivale khona uvalephi hayi mina ngivale umuntu omdala umdala uNdlovu bethu defend ukuzana mina uNkulu uyangazi mina sikhinkile ukuthi ngithi nje lapho bese ngiyithulela ungeke ukuzana yi mina khona ngikushaya mina khona ngikushaya weNdlovu insizwe uyabona ngoba ngisho ukuthi angizala kumthandeni ngiyakutshela ngempela wesikhinkile ukuthi uNdlovu asadefend usebekuphela uthenduno ngiyoke ngibone inkingi yodwa ngithatha ngidlala ubhontshisi ngithukwa aniqhamuka Ndlovu nathula ngayimela ngedwa inhlamba mase ngidlala omunye ngale unganaka izinto zokuthuka sikhingi shuthi phela ungabe unenkinga mawuthona kunenje abantu beyikhuluma into abayithandayo la kuma comment kodwa akaze ngiphendule yazi ngane kade ngitshelwa nguwe sikhinkile ukuthi umuntu ufuna ukuthi uvele nje uthule ushaye ngathi awumboni ngizini uzokhathala uyobhalaza nami ngizibeka nje ngizokhathala mina ngina indlela ukuthi ngiphendule abantu abakhuluma ukuthanda kuma comment kodwa bazoze bekhathala ngeke ngize ngibaphendule noma bengathi weNdlovu wazi wasilokha ke kwinkulumo eyodwa mfethu yazi aba sesikhuluma into endingi kanjani usilokhe ekukhuzane manje hayi nokulungile Mthembeni kulungile awufuthu asisakwazi nokukhuluma nje mfethu ngoqhosha nje ukhiphile naye hayi nokulungile Mthembeni kulungile benokhuzwayo la wasikuzwayo manje vele Mthembeni ngiya-understanda vele ngoba kukhiphe ukuthi umele kukhulunywe ngazo noma bengakhipha abanye amaskandi hayi indaba yabo nje okwamanje mina kodwa bengicabanga ngempela Nkosi yami hayi konke amaqhubeka khona mina nje Mthembeni ngekukhohlise akunayo i-album yomunye umaskandi ne-album yesikhova nje kuphela okwamanje ngisafuna ukuyinika isikhathi sayo ukuqala kuze kuphela uDisemba nje hey mina ngiyizwile mina hayi ngeke uma ngidala konke ezinye ingoma mina bazifuna ukubuza bafowethu manani downloadayo la uba lo muntu lo masimba mano ukulati ya downloada mano downloadayo ya download inkani wena masimba bala downloada wena ngathi unisebona nengane hayi weNdlovu wenza yini na urefayela masimba engane yimi lengane ethi ya downloada la ehla kwami weNdlovu ahlele wenza yini umkhathe nabantu la uthi ingoma zabo sengidlalile ngathi ziyabheda mina ngaze ngidlale ngoma yodwa ngani vele nje wena ngoba ngizonda ngentengo ngaze ngizoyela mfowethu hayi yawona usikile manje lona ngathi ngene ngephutha kulo live lo abantu abasedownload Mthembeni Mina ngagathembi ngisabagoqanyawo hayi kuthiwa usendele ingoma hayi anganomuntu lowo weNdlovu yini umkhatha nabantu wethu awuchazi yini ngifune ngibheke ngokubani yema ngayidlile uthi mina ngitheke uma ngiyabheda mina yini kwenze njani ngaka nje moyenza lama video yabona wena noKhuzani yini la ngifuna ungichatha nabantu kanjani uthi uKhuzani umgibela umcobe uNdlovu ufuna ukuqhatha nabantu hey Ndlovu ninoKhuzani nilungile nina wena shenge angondlo wena nongizathi ngicheme wena ucheme ngani pho wena mfoshenge nawe chema kodwa sala mNkuzani la khona uyazi ukuthi umculo ngiyawusebenzisa ngiyawudlala mina Ndlovu kodwa wesikile mina into ebengacela yona mfowami uzanalo ithuba lokuthi
Hayi change noma utshela abantu ngoba ngempela usiyami lezi siqalekiso noma lo msebenzi oyithwese wona kusasa uyojikela wena futhi ovimivele ukuthi ngalayishi impahla zabantu phela ngiphila ngazo futhi abantu babekwakhe impela wesikhithi mayisho njalo ugatsheni futhi emabhosini la ngiyiphilela ngawo inkinga sikhinkili thina siyakwazi asifiki nawe siyakwazi mfowethu kodwa wena uma usuwenza kanje hayi kulungile wendlovu umuntu angakhuluma ngayo bekabi umuntu angakhuluma ngayo kabi wendlovu umuntu osuke ekhuzani wadelela ukhuzani wazavidiyo ukhuzani wamblacklista kubantu mina ngisuka ngakhuzani ngadelela ngithe kuwe-SABC ngidlala wonke umculo kuphela into ekhindi kabi leyo homina egatimbi yokudlela kwakho canyawo Emkhaya niyabona kodwa ukuthi nani uSkhinkili namphoqa ukuthi ayidlala lezi ngoma lezi zamthandeni ngoba nani nikhuluma njalo wena gobela angikwazi akekho the uSkhinkili donation kodwa sengisabathe nje ngiyakulalela izinkulumo zakho lokhu ngizizwa nje zingiphikisa nje mina mkhangisegoli kodwa nani musani phela ulokhu nikhulumisa uSkhinkili ngoba ngithi mina ufana nani mkhaya ngikwazi uyi-donation kodwa iy'nkulumo zakho zingizwisele inkulumo manje cha mina i-blue nation angazi ngibe yilo ukhuzane ngangimthanda esafika hayi-ke kulungile ngifuna ukukutshena mkhaya umkhuzane ngangimthanda esafika wadelela umjikijelo uthi kwangubani kuyolala engadliwe watile nje emnyama ngaphuma kuwe good mayise kubanisa unyaka ongasumlandeli wakhe yiyo le ndoda emnyameni ngiyasithanda vele ekotela kumjikijelo mkhaya ukhuzane ngaphuma kuye-ke mina ukhuzane wendlovu yini ukuthi mina ngicobekile ninokhuzani ninabhale eport nani ningithatha labantu nahluleka kunini ngedula ngiyafisa ngathi ngathi ngoba usasenesikhathi sokuthi uyikhiphe le uyikhiphe ngoba hey bananda uNdlovu uzongisabisa ubula ngithi ubula ngicaba ukuthi senguqhawela nje ngiyambonga Nkosi yami lutho ngiyabonga ngingaqhawe mina njalo mimnandi kuphela ngithule phansi awufana nami uSkhinkili nginaqhawe ngashona nomjikijelo njathi umuntu hambani ngenyawo unyanga yonke ngizama ngenyawo unyanga yonke ubathiwa yetha niqhawe ngeke nje lutho uqala ngathi Skhinkili shivene ekhaya uyakihlabathi neblocks uthi okay ngeke mina ngeke ebongweni zomculo nothatha ngombizanga lo Wizwile le ndoda ebishutha nokhuzana athe ukuthi ngashutha nawe ukuthi angikuphiwa ngikuthanda isho nini uyatrend lo video la TikTok how Inkosi athi ukuthi angikuphiwa ngikuthanda ukuze nawe ungithandi awungiphiwa athi yavela ngikuphiwa ngikuthanda ayube wrong ushithela niphona angwazi uze wenze ivideo babili phela lokhuza ngaphatha phlo kanjani ha hayi lube wrong phela lonto ayenziwa lonto leyo yini kuthiwa niyalaya yini ukulaya indoda eneqiniso hayi bona umethi into ivideo manje aningayiboni bona khona Ndlovu yasi hayi bavutha ngifuna ukudlala ngana kusavumi ngempela-ke manje wona-ke ebuthongo ayifikile manje kodwa nje hayi lalela Ndlovu le video kwafika le video wazela manje Ndlovu yazi le video mina ngiqama mina ngikhuluma ngomculo hlobo nje ngidlala ingoma ngithule phansi thina nje sikacela eSkhinkili basofika imela sifode ngapho kozini napha umhlobo wenene ivideo ethi mkhaya khona umjito oshuthe nokhu owenza ivideo nokhuzana ethendeni wathi ngiyashutha nje nawe angikuphiwa ngikuthande wathi nawe awungiphiwa ungithanda odeye angikuphiwa ngikuthanda hey hayi ngeke
ayijabulisi loo nto noma ngabe kuthiwa kanjani ayijabulisi. Kulungile kodwa nje indoda nendoda iyophiliswa zinqumo zayo ngiyabonga mfowethu. kodwa lento yenzayo sikhinkile ugade kusasa ingavaleli wena mali kulungile Ingavaleli mina kanjani ngisene license ngineveni nginehlabathi emakhaya ngiphendule mfowethu. Ngine security. Mina ngaze ngithole emcimbi ukuthi ngidlale ngoba zabaculi ziyakhuzana lutho nje umcimbi wathi hayi uqashise ulala wena udlala ngoma yakhuzana hayi lutho usama ungasalisa ukhuzana lutho nje. Kodwa nina ukhuzani nimenza abe mumbane mangisashi nini ngicanga ukhuzana ukuthi asazingabantu. Yebo ibona sikhinkile ibona phela wabona nje mangathiwa umkhomntu olalele live ezokhuluma kanje kumina uthi usho ukhuzana umzondelo umzondane abalandeli bakhe abezothi ukhuzana izinto abantu enze lutho. Manje kanti uyazondo kanti inkingi ibandla lakhe ngemuva elimqhatha nabantu. Anikubona ukuthi ukhuzana usuka wrong methi ngicobekile ngithatha nabantu. Mina ngicela ngoma zabaculi bonke abaculi. Osicebi yacula ngoma zabo bonke labafana abangimuva. Abangazi bengikhathe bebeli izimpi zabo ngami. Mase kuthiwa ngizokubona 150 mase kuthiwa usikhinkile sewukuthi ufuna kuthiwe ngaleli satheni ngalela mthandeni mina ngiyathenga. libuyile Ukhuzana nokade ngikhokheliwe kodwa ngosokuthi abaculi bayibona esho ukhuzana mhlawumbe uyayidlalela akunakwa ngalokho yabo ya libuyile nihathe eDubai Bani uSminoff ubuza ba uphethe abana ubuza ba umuntu wena awuyena umuntu wena hayi cha ngiyabuza phela futhi ukuthi libuyile uSminoff useDubai uyabatshela ukuthi into ababi yacula la South Africa ingathi yadelela lento le. hayi no umthembeni ngiyabonga kakhulu nkabi yami nebandla lehleni nala kodwa yesikhinkile ngiyacela mfowami ukuthi mawuthola ithuba uyicabange lento akukho ukuthina lalela uNdlovu ngizokwenza ivideo ukuthi ngenkinga loNdlovu ungisukela ukuthi ngeke ngikashwe ndame ngabe ngiyekukhuzani kanti wonkhaya kanti bapha labalandeli bakhuzana abaningi la basho ngiyadideka mina basho na Lalela bayithatha kancane le ndoda inabalandeli babonile umhlobo wenene. Wendlovu yabo ukhuzana ngeke khona kodwa naye event ngena thiya ngiyophatha umcimbi emshadweni kusekukhuzana wonke futhi uzongifanele kanjani uyabona mina mfowethu mnembeze enginawo ngokhuzana ngimthanda ukhuzana uyabona mhlawumbe abantu angayidlali ngoma ukhuzani le nto yangifikisela ngosizo wabontu yabona into leya yenza mina ngingamina nembeza ukhuzana ngimkhonzile nginankinga naye mfowethu umfowethu kumina ukuthi enhliziyo yakhe injani ngokuthi mina ngidlale ngoma zamthandeni okwakhe lokho kodwa mina ngokwami ukhuzana mina umfowethu ngoba ngazi ukuthi ngelinye ilanga uyongiphilela ntwana ngimphilele lento yokuthi mina nithi usikhinkile ingoma zakho njalo kodwa ngokwami ukhuzana mfowethu umfowethu kumina kuye nembeza yakhe ngathi hayi usikhinkile uyaphethe ngiyamvalela unembeza uNkulunkulu wakhe lokho mina ngokwami ngeke wangisho chipha kabi ngiyayilungisa ngithanda ukhuzana umbe kabi ngoba une brand ukhuzana mawuchipha ukhuzana kabi ulimaza ibrand yakhe angazi ngani ukhuzana uyaphetha ukhuzana uyazi shona ukhuzana kuhlonza awunyama lobakuthanda kodwa ngangikwazi ngiba futhi lento enza irong ngoba ukhuzana uvoteliwe lo munye mawuthi akhangasanga akamiselanga wakhe lokho okuthi angivele ukuthi ukhuzani igama lakhe ngelingawi kodwa namhlanje senithi mina ngimoba ukuthi ukhuzani ingoza ngiyayidlala sengidlala kamthandeni UNdlovu sagiga nimfuzo ona Ndlovu ufuna ngicule ngoma zakhe ngiyikhombisa kuwena ubuyadelela hawu ima usiya kade ufuna ngimfake wayizela ngoba la ushawu sagiga phela sikhinkile ushawu sagiga sikhinkile